بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شباب خیر. تماشاوان هیجا ایرو یک مهانی ثانیه و ده برنامه نیرین راسته ام پیش بری ونه و هفته میوانی ما اندام سازی اداره گشتی یهودا پاری برئیس محمود امینوğlu خیراتن ازبنی. خیر دابی. تماشاوان هیجا روجوا Türkiye'de آنها زیادتر مجارکت خبردان siyasete و 43-44 Roma ji hilbijartina 2023 ve pirayî li ser hilbijartinê tê xeberdan. Elbet meseleyên milletê, meseleyên civakê, îxtisad, mesela erdhejê û her wiha hinek mijarê din jî hene. Lê belê ji ber ku çareseriya van mijara jî dawiyê de em dizanin ku bi destê desthilatdara tê çareserkirin. ji ber vê hilbijartin hê zêdetir giringe, hê zêdetir tê xeberdan. Elbet ber bi hilbijartinê partiyên siyasî ku dixwazin xwe bi milletê bidine naskirin û li ser pirsgirêkê milletê fikrê xwe bêjin, ew jî dixwazin xwe bidin naskirin û di ekranan da, di medya civakî de, di nav milletê de propaganda xwe pêk dînin. Li hêlek jî ev pêvajoya hilbijartinê ku kîja partî wê bi kî re têkilî bike, kî namzetî bide nîşandan, ev jî hê ew didome, ji hêlekî de jî xebatên partiyan servê jî didomin. Em ê îro çar alî ser van mijara bi birêz Mahmud Emînoğlu re xeber bidin. û di van hefteyê çend hefteyê dawî de jî piştî ku ji bo hilbijartinan Serokkomariyê piştgiriya Erdogan beyanat ji alî Hüdaparê hate kirin, hê zêdetir kete rojevê. Ev mesele jî giring e, em ê serê xeber bidin. Mamoste em dest pê bikin dixwazin pêşiya me hilbijartinekî heye. Bi rastî her ji bo Tirkiye her hilbijartinek muheqqeq giring e, ehemiyeta wê heye. Lê hûn devê kîja hemelatiyê vedikin, kîjan bêjin pispor, uzman ya jî ê ku vê meseleyê de xeber didin. Piştî damezrandina Cumhuriyetê belkî dibên herî hilbijartina giring, herî hilbijartina ku qîmeta wê zêde ye ev e. Belkî hilbijartina 1905 wan dera dema Menderes jî tabloyek wiha hebû. Win hilbijartina 2023 çawa dibînin? Ji bo we jî ev meseleyekî pir giring e ya hilbijartinekî ye wekî hilbijartina 2018, 2014, 2015 em vîya way jî herin hilbijartinê. Win çawa dibînin hilbijartinê? Bismillahirrahmanirrahim. Ve bername beraber ser xêrê be inşallah. Amin. O temaşavanê me karşı televizyona seyran etkin. Es-sala ve hojmara dişînim. Aleykümselam. Awê ku vego ev hilbijartina 2023 belê mühim e. Gelek giring e. Ji ber 100 salê vê hikûmeta Cumhuriyetê ku tamam dibe. 100 salê wê ku diqede dikeve dewreke nû ji bo serxwebûnê, ji bo ku xwe ji nû da bike, xwe nû bike, xwe ji nû da ava bike. Gelek însanê ku di berê da derheq vê Cumhuriyetê da hinkî tehdê û eziyet dîtine, dilê wan ew meramê wan, ew meqsedê ku dilê wan da mane, divên divê 100 salê nû da belkî ew xeletiyê berê, ew xerabiyê berê, ew zulm û tehdê berê, ji niha şûn da endî nêne holê. Ji îro şûn da Cumhuriyetekî daha bi edalet, daha xwe ji milletê xwe re xweyî dertê, li milletê xwe sahib dertê, ji milletê xwe re ji aliyê bîn û baweriyê milletê xwe da pêra mutabiq ve pêra wekhevî pêra bike. Ji vîya way da mirad û meqsedê bav û kalê me ku berê da mane, em divên vê 100 salê nû da em divên înşallah ew ê dönemekî dewrekî nû were rastî.
تابی دوی دوره دا جالیه نیار بین و باوری خلق مدا جالیه نیار کو به ملت مرا نیارتی دکرن جالیه وان دا جی مسئله کی گرینگ هاتیه هوله او جی جبو کو و دوره کو بری دا کرنه خرابی کرنه ظلم و تعدی کرنه دستی وان او امکان درباز بیاد خودن جنو دا و دوره بکنه دستی خو و امکانی بکن دستی خو و جبو و امکانی کو بکن دستی خو جی و سچیمه و هلبجارتنه او جی دخولن به دست بخن اقتدار به دست بخن لسر ویاد دخبتن و جبو ویا تمام اویکم مقصد و مراد وان لوی ملت فکریات وان بره کو به ظلم و زوره به ملت دانه قبول کردن جبو کو جنودا بوان دی سال سر وان خن دارال سر ملت خن دی سال ملت به تعدی به ظلمه بکشینن بکن بن حاکمیت خود بن باندورا خو و وی عالی ملت ببن بینن به وی شکلی هر وها به وی ملتی را معامله دکرن دخوزن به وی سچما هانه به وی هل بجارتنا هانه اقتدار بکن دست خو جبو ویا اوی کو دوی نیت دانه اوی کو دوی مقصد دانه اوی کو دوی عمل دانه تف گیشتن هفدو تف عالی که گیشتن هفدو امجد بهجن انسان کو بر ظلم کار بونه ظلموان تسجیلی بیه د تاریخ دا د دفتر تاریخ دا ظلموان تعداوان حقارت وان تف باو کلمه کجمرا بحث کرنه ایرو د دفتر تاریخی دا تف نویساندن ام دخوینن دلی ام بوانس شویته ام پی دلی اشتبن ام دخودن جاره کی نکا وان مثلا نو نبن سر ملت ما و ملت ما اندی جناب و گوری باوریا خو گوری چاندا خو گوری عرف و عادت خو بجی جبو ویا لازمه کو اقتدار کی به ملت مرا به هفرا بارشق و پیرا آشتیه ده پیرا وکهوی دوام بکه پیرا دوام بکه لسر و بین و باوریه بنام دخولن اقتدار کی وساکیل لسر و ملتی به جبو و مسئله ام دبیجن مسئله 2021 سیسیا دا اف هل بجارتن گلک مهمه که مسلمان لی صاحب دارین بلکه او 100 ساله در بازبوی که مسلمان ازیاد دیتنه تعدید دیتنه جارک دنیکال سر مسلمان سر ملت فقیر بلنگاز نو نکن. بله. امن پیوانه مقصد همه اوه. بله. جبو هر دو عالی جی وقت دست پیک کی دوینن به بله. یعنی او زینتا کو 100 سال خواستن حکمرانی سر وی ملت بکن نهاد خوازن دی ساویت خندستی خو. د بن زینیتا خود جار جانا وانات بیشن یعنی هنک رای داره CHP یا جی فکریات وها دما بعثا مدرسه دکن یا جی بعثا جامعات کرن یا جی بعثا درس دینی تکرن وها مقدسات یا جی او سمبول اسلام وقتا تکرن دنيريل دجبري وان هم بيانات ددن الهيلا دنجي اقتدار كي 20 ساله ام دزانن كو د اقتدار دايه بارتيه كي وقت مثلا ايا صوفيا وقت مثلا سرنخماندني وقت مثلا مكتب امام خطيب وها كجبو مسلمانه سمبولن او جي پیش روان وکریه هر دو جي و به نيته ve hilbijartine mühim dibinin gor nerina ve ev هدا پر ری کی دا پیش خو جبو به hilbijartine em dizanin ku sistem jî va de hilbijartine veya addiye ve guhari edi ittifaq hatin ava kirin هدا پر jî ha li gor beyanatê wê namzetê ittifaqa cumhur Serokkomar Erdoğan piştgirî bide û li kêleka ittifaqa cumhurê vê biryar vê qarara هدا parê çawa hate dayın û çawa dixwazin vê binirxînin. Li ser pirsatê ewil ku me behs kir me piştî tefsîlat em bikin çawa ku aliyê di nêka dixwaste ku vî milletê têke bin bandora xwe wek 100 sal berê çi tehdê kirine çi zulmê kirine çi heqaretê kirine bi zorbatî vê milletê hanîne bi ser şeklekî ku د تاریخ وی ملتی دا تنبیه هانین او سر وی استقامته چوا کو وانوی ساکریه دوی 20 ساله هاندا یعنی حکومت ترکیه بره هنکی بره خو جوان فکریات خراب هنکی دور کریه
هنکی جه جدا بونه هنکی هدی هاتیل سر بین و باوریا وی ملتی وجبو باوریا وی ملتی جی پیشیاوی هنکی وکریه یعنی مسلمان پشکر شخورا راحت بونه جامعه خدا درسی خود دن د قرآن قرسیا ودکن امام خطیبا ودکن و تشتی کو ملت مراج عائله دینی واندا عائله باوری واندا تشتی کو نکنجه هدی بر جناب ملت عائله قانون دا عائله یاسا دا هدی تفصیلاتی وی ودکن و تشتی خراب جیر دادخن یعنی جوی آویدا لسر ویا ام بیجن کو دوی سچمی دا دوی هل بجارتن دا یا باش یا قنج دیساوی اردوغان به چونکی لقارشی لهمبری وی اوی کو گیشتنه هفدو تفک جیج بو وی فکریاتا چاند و باوریا وی ملتی دوری بینو باوریا وی ملتینه aslında ne durbun zedetir ne yare binu bavarya vi milletine. Misal ki tego mesela endame wan nunere wan ku derten televizyona da liser kinu nefreta wan ku liser İslam'ı derten bahs dikin daimi dibejin ku işte dine İslam'ı dineki kevne dineki orta çağ zihniyetiye ve ka Hristiyanlığı ve ka Yahuditiye ve ka dineki dineka haşa ve kella dibejin dineki paş maye İro ev bahsavi dini gere ne ekirin ev hatta nunere ki wan hebu özgür özel jber ku diyaneti dersa sebiye çaru şaşa sınıfı çaru şaşa ku dide liser ve mesele hat haberdan ku kur dugo ev zihniyeta orta çağı em izin nadın mesele ki misal ki mühim mesela eko bahskir devlet bahçeli jevkera televizyona da vakti ku demeçki da go fikriyata van bu ku baş bey naskirin pey 15 Temmuz'da da bazı terme da darbe girişimi ku şey bu go em çun evki külliye Beştepe Cumhurbaşkanı Gazi Metavakir Reis Cumhur Gazi tamamı Seroke Parti akir ez jiçum işte Bahçeli Naviçya Kılıçdaroğlu o Temel Karamollaoğlu falan herkes go fikra xudugo ka bu mesela Türkiye ku hatişte ku hatiya roşa ku nexweş hatiya ser ve milleti ve desede penca ve insan hatına kuştun darbe çebiya insana hatına ku yani insana katliame ki dana berxu tevi via tiştiye ku Kılıçdaroğlu Reis Cumhur'a bahs dikir mesela heri mühim via dedi digol Kadıköy'e çar hab İmam Hatip hene penca çima un çedikin yani tiştiye ku dve roja teng da dve roja ku zulmeki mazın katliame ki mazın atiye çekirin insan bir cenaze xu meşgulun digol Kılıçdaroğlu dveja derdivi İmam Hatip çima tun vetkin gayavan maksadevan derdevan ku yani İmam Hatip kemayi zedavi nabejim fakat de fikriyata van da İmam Hatip ji medrese jî, camî jî, Müslümanî jî, rojî jî, limê jî her tişî neyarê fikriyata vê evkêne, vê dînî ne. Ji ber viya evana bûne namzetê qarşî taraf, aliyê dinêka cepha dinêka da evana bûne namzetê wan madem ki em dibêjin vana ne ji milletê me ne, ne ji me ne, ne ji rengê me ne, ê ku ji rengê me kî ye, evê ku ji vî milletê ra kî hinek başî kirbe, kî qencî kirbe, kî kevrekî danîbe ser kevrekî, em dixwazin pê rabin, em dixwazin wî teşwîq bikin, xeletî wî yanişî wî hebin jî em dixwazin rast bikin û başî wî hebin em dixwazin bi başî da em pê re hevaltî bikin, da ku destê wî bi quwet bibe û hêviya me heye divê dewra nû da divê peyvê seçîma dinêka da hilbijartinê da ev meseleyê ku anayasayê da Makedonya'ya da tiştê ku pirsgirêkin ji milletê ra belkî hêviya me ew e ku em quweta bikin yek ehlê îmanê Müslüman, ehlê heqîqetê, ehlê wijdan, ehlê insaf, insanê mezlûm belkî quweta bikin yek di vê qanûn û yasayê da tiştê ku xeletî hebin em rast bikin hêviya me ew e ku ev vê xeletî û yanişiyê jî evê ku rast bike dîsa Erdogan e tiştê ku em xelet dibînin, tiştê ku em yanlış dibînin, tiştê ku em qusûr û noqsanî dibînin em dibêjin evê ku rast bike Erdogan e ne Kılıçdaroğlu ye. Hatta Kılıçdaroğlu namzeta ku fikriyata ku namzetiya wî dike CHP bi zihniyeta xwe tenê tevayî di tarîxa xwe da neyarê bav û kalabiye, neyartiya dînê İslamê kiriye, neyartiya vî milletê kiriye, neyartiya qewmiyetê kiriye, neyartiya
خلق انسان مظلوم کریه تعدی کریه ظلمه کریه جبر وی آوای ام دوجن دجمن باوا نابن دوستی لاوا ام دجمن باو کاری خور ام حوالتی ناکن ام دستی وان ناگرن ام ناخوزن ام ناهلن دستی وان بقوت به و جبوک او نین سریجه ام حتی نفسا مهبه ام خباته جبکن ان شاء الله تعالی. يعني وقتا و في برياري في قراري دا و هر دو نامزتا دا كيري كاهف و سرو كومار اردوغان نقاند جوان نامزتا بريا كو ام بيجن اتفاقا جمهوري بهفدوره جو بارلمنتوي خبات بينه كرن بريا ويا و يعني سروك بارتي بريز زكريا بشولو دركت جو هي ام سرماسي روننشتن دبكو ام الهفدو نكنجي دبكو ام بهفدوره نكمنجي لي ام نامزت سرو كومار اردوغان دنقينن و برسواوی جدا شو من وی پرسیانه چما اردوغان چما سر اردوغان ون اوقا وی قراری و برحتی دا چما بیشن کلشتاروğlu کلکاوی پارتی سعادت جه احمد داوطoğlu جه لبلی و وی قراری و هذا ام درباسی پرسکری که ملت بفن براستی اف پرسی من پرسیانا اف برا من گاوه کدن یعنی partya muhalefeti CHP û hevkarê wî İYİ Parti û partiyê din çi proje didin pêş miletê ya jî motivasyona wan bi tenê çûna Erdoganê û vê siyasetê çawa dinirxîn ez ê ser vê bipirsim lêbelê anha li gor we pirsgirêkê miletê çi hene pêşta û nav miletê digerin serok birêz Zekeriya Picioğlu îro jî li Maraşê bû li Semsûrê li Adıyamanê bû li vê herêmê digere Anadolu'ya digere hatta çû Qaradenîzê wan dere ji geriya li gor we pirsgirêkê miletê çi ne wê li ser hilbijartinê çi zêdetir miletê germ bike yani ev felaket û musîbetê bi ser welata hatine pir musîbetê giranin gelek însan têda wefat kirin xwe de rehma xwe li teva bike û însan hêl dervane dibin de çadira dane divên sermayê da divên şiliya da xelkê me bi milyona însan perîşanin divê hilbijartinê bi rastî yani ku em diçin do te behsa Semsûrê kir birêz Zekeriya Picioğlu serok li wê derê bû em jî bi hev rabûn ez jî pê rabûm ji serê roja depremê heta îro defaten em çûne hevalê me dinêka çûne em partiya me daîma li sehayê li meydana ye ji bo alîkariya wan ew perîşaniya wan ku me re divîne ew weziyeta wan ku meriv diçe bi çavê serê xwe divîne hal weziyeta wan me re divîne bi rastî meriv şerm dike ku behsa hilbijartinê bike ev miletê me vêga divan bin çadira da wê perîşaniyê de diwan bin dest wê belengaziyê ku tê dane yani mesela herî muhîm îro gere ji însana ra evê ku ez bêje ez însanim evê ku piştî însaniyetî merhamet û şefqat di dilê wî de hebe piştî însaniyetî pêra mabe gere behs û qala vê hilbijartinê wîsa nehanin rastê fakat qarşî taraf yani cepha ku avê ku te behs kir dixwazin Erdogan bixînin meqseda wan gaya wan ku Erdogan here bira çi dibe bira bive yani dixwazî bira qiyamet û tofan rabe ji wan re nemihîme yani hal weziyetê vê milletê qed etiriya wî da nînin qed ne hal weziyetê milletê ji nanêrin sadece meqseda wan ku qoltuqê bikin destê xwe û wan fikriyat û ramanê xwe bînin bi cî li ser vê milletê dîsa hukmranî bikin vê afat û musîbetê jî kês dibînin ji xwe re firset dibînin vên firset ev firset ku em lê xin em ê bixînin bi vî şeklî bi vî çavî lê dinêrin yani ev ya rastî siyasetekî ne ehlaqiye ne wijdaniye ne bi îmane siyasetekî qirêj e siyasetekî bi gemar e yalnız cepha qarşî cepha hemberê Tayyip Erdogan çav li wan terîb ye çav li wan sor biye ji غيري مقصد ومرادي خو بيبا تتشتكي ده اترياوان دانينن انا ساجا بيج بورسيجي بكم نافيدا لغور و نها هرما زلزلي هلما اردهجي جالي حكومتي و باشتي اداره كرن يعني دولات حكومات جرانيا خدايه سروري لو راون ويدرن يعني ام زاننكو هرودرو سروكي و ي باجار الويدرن
اکیبه و دچن ویدر تنبوانات تکلی دانه سازی جواکی هنل ویدر سروان دا ون آگاهی دستینن ون تمام Kılıçdaroğlu o embejin partiya iyi parti Meral Akşener avanat ser erdhecedet xwazin bavêjin hükümeti hatta belediye mazın hene destêwanda veganel heremenel gorik em dizanin yani ji wê der kişiyan çend reklam ji bo reklama çûn wê der çûn hatine wan jî ji bo fotoğrafı ji bo hûn vê çawa dibînin tabii ji ber ku musibetekî am bû musibetekî li herêmekê fere تاثیر دابو باندور کربو بن باندورا خو تبیجی تفکی هر دری بجاره کی اوکاوان برینیوان پیچابن پارکی زحمته فقط روز بروز باشتر دبه روز بروز چیتر دبه روز بروز یعنی وان احتیاجی کو روزه اول انسان به احتیاجی وان چه دبه روتراد نکات دگش بو هنکی نکات چقاچه روز بروز احتیاجی انسان دگشت به ایرو انسان چادر بره بره مثلا چون سمسوری در بعضی کوnteyner بودن هنک aiله یا تشتکی باشه تشتکی خوشه یعنی انسان کوچا پیت که بین فرد به جوانشتا جوی آوای حکومت روزه اول دا بلکی که ماسیوی چه بون هنکی خلطی یعنی تشتکی مسئله بلکی باش فهم نکردن فقط پاشه هدی کو پیرا تبی حکومت و تبی دولت و سازی جواکی جی دست آویتن وی انقاضی وی تنگاسیا وی ملتی جبو کو به هفرا راکن بخیر و برکت آوان بدست آویتنا وانجی و اکا معامله دولت و حکومت جی کل میدان برابر نشان دا هدی اف پرسکری که وان جو اولی رادبن تبیجی تمامیل رابونه نه فقط تشتکی یعنی مدتك درجة را لازمه جبو في خباته يعني لسم سوري ب100,000 انسان چادر راد بن رودنش بو 100,000 انسان كونتينر حاضر كرنا وان دروجه کی دا و اشته ده هفته که ده هفته دا مثلا نه راستی حتی جوارا چادر هاتنه چیکرنا چادر به هفته بلکه به مها گرد پیویدا یاشه تامینیا یاشه جوارا لازم بو غدا و ارزاق جوارا وکرن ملت سازی جواکی عالیه مداجی امجی میدانانه جوی اویدا ملت گلک تقدیر جدی که جوی اوی فقط ملت جوی او که دوی مسئله دا اندی پر وقت برای سیستمی خود ناینجی هدی یعنی که ماسی برابر کم دبن اوی چخا هر کم تر ببن جوی اویدا تشتی که خویا دکجی ملت خوزه و اقتدار السریبه چونکی ده هل بجارتن دا اگر اوی اقتدار دگش ببه دبیجن کسنکل اقتدار جهپی باور ناکن که جوی ملتی که ده پرما دا ده وی فلاکتی دا چادر دا دبن شلیا دا دمانه العرده مانه باور ناکن که اندام جهپی نامزد جهپی جمرا وی پرسکریکا چاره سری بکه باور ناکن مالا چیکه خانیا چیکه دبین ایکو چیکه دیسا اردوغان به هیویا خود دیسا دانه اردوغان دیسا دولت عالیه حکومتی راجی شکایت و گازنی واجی برابر کم دبن يعني ناف ملتي ده هرم اردهج دما كون ويدر دغارن ملت ويد بيجن خوازن وي اقتدار بدون aynı دوزن ام ويج زانن سرو كومارد وي از جو تبارا مال خاني چيبكم ل 20 سالا دا وي بدن Kılıçdaroğlu ve be perebdim ve çma heji hevi nade vi milleti de tariha CHP da herkes zane ko vir jwara 5 pere be virra hatta maqsada xwenen seri hatta beji zane virra bikin yani şahsiyeta wan jiber ku bawariya wan لسر خدای تعالی لسر دین اسلام تشتی کو حرام کریه د باوریا وان دا وان تشتا تننه جبو کو مقصد اخ بفن سری ورا دروا افترا الغیا به ملت بدن خاپاندن جوان را پر تشتکی سرادانه تشتکی دائمی بیانینه جی 3 سال برجی وی ملتی بوان تشتا خاپاندنه 3 سال برجی ملت را گوتن امی خلیفه خلاص بکن امی وی آزاد بکن دستی انگلیزادایه بن دستی وان دایه امی وی جبو پاریس کرناوی جبو محافظه کرناوی ورن ام بگیجن هفدو ام پشتی که دولت آوا کر و پشتی که دولت رزگار کر ام خلیفه دیسا وین دن سر وی ملتی ام دبن امری دا ون حکم شریعت ام دوام بکن ام دین اسلام دوام بکن به وی شکلی ملت بگلر و آغالر و قناعت اندری وی مملکت توکی دستک دانوان و پشتی که مقصد وان دا ها سری
بره بره نه شخو خلافت دیرها ابطال کردن و دست آویتن دین اسلام تخریب کردن و قانون و یاسای وی مملکتی تفکی برن قانون دول اروپا اوی کو نیارتی بمرا کردن اوی کو اشغال کردن وان قانون وان هانین نوا ملتی و جبو وان قانونا به وی ملتی بدن قبول کردن جی کشتنا وی ملتی جی نرویان روزا کو جمهوریت و اعلام بکن و شویده سروک جمهوریت رابو گو گلی ملت ما گلی افندیا ون بنرن سبیع ما جمهوریت اعلام بکن اوی کو بخوزن جی اویش خو بخوزن اوی کو نخوزن جی هر حالده ادوی هنکی سری اوی هرن به وی شکلی ملتش تهدید کردن حتی کو مقصد خطینن سری ذهنیت وان وسایه کو مقصد خطینن سری شون دا نه بخت هيا نه وجدان هيا جوارا اویا ملت ما وان ناز کرد تاریخ دا بیا دیتیه ام دخوزن کو اهل ایمان د و مسئله داد و پرسکریت کدا جاره کدن جارات دیا جارات دیمین دی ساد عین قله دا نه به مره وی مره رش نه خاپاندن طرف مروا نه گزکرین گره مسلمان فراست و گره مسلمان به بصیرت و بوان گوتنی وان نخاپه چونکه اوانا هر نیارتی وان به وی ملتی رابنه د تاریخا کو جهپه دی اقتدار دابیه جبو و ملتی دحف کفره ندانه سرده ملت پریشان بیه ملت قتلغ دیتیه ملت رزالتی دیتیه ملت پریشانی دیتیه فقط اوانات عطریا زوک و صفا خود دابونه د عطریا قانون اروپا دابونه د عطریا چاکت و شوق اروپا دابونه لپی باشورتی ملت کتنه لپی تربانا ملت کتنه لپی روی ملت کتنه لپی جبه ملت کتنه لپی مدرسه کتنه یا بابو کلمه بحث کن دبی گوتن ام د مغارات آمد درس قرآن دا قرآن قوت شارد گلک مغاره هنه هی ایرو دست انسان هی نو کدگیجه تنیاری دو کولی ودی دوی دا پله قرآن درتین جبر ظلم آوان جبر وحشت آوان جبر دزیاوان ملت چیه مغاره دا قرآن پله قرآن و شارتنه ایجا وانا جه هیکلا پیوا تشکی ندانه وی ملتی جه دزیه پیوا تشکی نکرند مملکت دا جه غیر فابریقه زینای جه غیر فابریقه عراق پیوا تشک نه نوی مملکتی یعنی جبو مملکتی جوی فقریه جوی بلنگازی خلاص ببه تشک نه نسری بنی اجبار تشک مثال کی بینم دماغ و جمهوریت آواد و لترکیه مثلا قانون راکرنا خلافت رادبه دوی ساله دا عین دوی ساله دا آلمانیا هر دو به هفرا متفق بوند حرب جهان ده یکمین دا هر دو به هفرا متفق بوند هر دوی مغلوب بوند هر دوی پریشان بوند هر دوی بندست بوند اما ترکیه لپی راکرنا خلافت و اسلام وقتی کو وی قانون داتینه لآلمانیا فابریکا مرسدس آواد به چما ترکیه نکار آواب که 600 سال تاریخ کی پشت وی هه اردکی فره هه و اونdan sonra ملت کی زانال پیویه عالم هنه زانا هنه bilim adamı هنه تفکی جالی کی دا داویجن فقط آلمانیا لپی bilim ادگاره لپی فن ادگاره لپی تکنولوژی ادگاره فابریکا مرسدس آواد که دبه 26 اوانا شبقه قانونی تینن اوانا زم حرف انقلابی کن لوی داری فابریکا BMW ود کن اوانا سویاد قانونی تینن نظام مدنی قانونی اروپا تینن دوین امیوی قانونی اروپا آوا بکن امی به ملت بدن قبول کرن لوی داری فابریکا آویدی آواد به یعنی اوانا اوی کو جملتی خورا خیر خوازن فابریکه تاسیسی کو وان پیش تافن ملتی وان بسرخن ملتی کو به زنگین ببن وان عملا دکرن جهپه جی حتی که هبیا هیکلا چکریه حتی که هبیا الپی روی ملتی بیا حتی که هبیا الپی شاشکه ملتی بیا الپی حرف قرآن بیا الپی مسلمان بیا الپی مدرسه بیا الپی جامعه بیا کال کره درس قرآن دن جبر کو ذهنیت وان اف ذهنیت و تاریخ جمله دیتیه یا و وانا تشتی کو دبیجن حقیقتا کورن جمره باوری سونداجی بدن ام جوان باور ناکن کو وانا مقصد وان غایه وان نه آوا کرنه نه چه کرنه صادق غایه وان مقصد وان خرا کرنه برا طیب اردوغان هر چت و چت سروی ملتی براوره جوان را او در نمهمه وی حقیقت ملت جد بینه مثلا کی بلکه سروی پرسه تشکی دریج بو مثلا کی از بیجم صادقه دبی چوی که کی دچه با نبی سلیمان سلاف خود السر به دبی جرا گازنا خود که دبی ملی مشکان درویشه که ملی مشکین آندیه جش کرد که نبی سلیمان تمام دبی وی درویشی کیه براوینن تعداد کی مزن کیه کاورد دبی برا درویش وینن درویش تینن با نبی سلیمان جد پرسد ویله تا چما ملی وی چنگه وی چوی کش کینانده
دبی یا نبی سلیمان دبی ولی چیویک جیکو الوی در سکنانده من چیویک جهات البر مسکنه و از هدی نیز بوم او نفریا از پیش که نکان نیز بوم نفریا من دسته خو هاویت کو از وی بگرم چیویک هل پتکی چو ادوی اسنای دا دسته من چنگی وکت ملی وشکیا چنگی وشکیا نبی سلیمان دبی ایوا درویش دبی قصد کی خراب تا نکریا چمات جشکات کی دبی یعنی شکایتاوی گوتناوی و راسته یعنی تشکیل کم جه گازم بکن تنه دبی ناخیر دبی براستی من جه هیوی ندکر کو اوی مقصداوی ایم قافله چون ملتیپاوی نره دروی نیچیروان علی ندخست ندو شکل و شمال نیچیروان دانیو جبه درویش خو کربو مگو ویا درویش زرار جنای جوی بونه از جه نترسیم جه نرویم خوجه نپارسته جبر ویا نیزبوم و پاشم مدی مقصداوی کو نیچیره مهودی خواهد سر من اجی جه رویام و هل پتکیم جبر مخورروانده جبر ویا دبی از پی خاپیم نبی سلیمان دوی تراس بجی دبی مادام که بیسه امی قصاص بکن قصاص چیه ملی تشکیه امی ملی ویج بشکنن چی بگید دبی یا نبی خدا دبی تشتی قصاص حکمه که دبی دشخور راسته فقط تشتی که از دخوزم دبی تویسانه که چنگی و نشکنه چنگی بشکنه جسبی رای چنگی باش به دیسا لچوی که کی نگال مخلوقات که نکا و تعدی ازیتا خود دوام بکه یا راس او تچب کی جرا وی جبی وی جه درخه چونکه ام بجبی وی خاپیام برا کس بجبی وی نخاپه ایجا ایرو جهپه جبه مسلماناتی جبه راستی جبه باشی جبه کی خوش وصال خود کریه ملت خوزه بخاپینه جبوک حتی نچیرا خو بکه لپی وی نچیری نیرو کی ساقو ببینن مقصدا خو بینن سری پشتی کو مقصدا خو و سری جبه مبج ورا تنه بختنه اجدان تنه ملت ما هشیار به برا زانا و برا فراست و برا بصیرت و رسول اکرم دبی اهل ایمان اهل مؤمن خوی بصیرتن خوی فراستن بدجیا عین مسئله دا نای خاپاند بله براستی مسئله جبه هر چقا تمثيل بجی لی اوی پرسکمت سروی مجاری جهبه دنیزی هل بجارتنا دا ام دنیرن او جه پاکو سر لایسیزمی دا تمامی و دجبری دین دبینه او بیر سمبول دینی تماما خوجه دور دکه لیت دنیری نیج هل بجارتنه یاد جامی کی دانه یاد تربه کی دانه یاد لمیش کی دانه یاد روژی دانه امی ویجی پرسه کی بپرسن لسر مثلا اقتصاد جم زانن کو خباتین و هنه نظام دسته ودا چخا اف آگاهی هیتنه یعنی او مثلا کما گو سرو کمار دبیجه از خانی جوتا ورا چیبکم دایره جوتا ورا چیبکم هرم عرض هجی لبله 20 ساله دا از ویا جوا بستینم به فایز و به او یعنی جبو تعدا پرزی دلوانی لی قلشتار ولو دبی از به پره بدم و وی دایره و وان خانی و جبو خزینه اف چخا بارکی یعنی 100,000 خانینه یعنی اوی خزینه چقدر کار به وی هلگره بله بله یعنی شو اف دپرما کو هاتیه راستی حقیقتا دپرما که پرمزن مصیبت که پرمزن و عام فروسا تمام هرمی دای برخو اتکیا تاثیر و دپرما تقریبا یعنی uzmanê vê meselê dibêjin ku 100 milyar dolar ji Tirkiye ra bive barekî ji bo vê millet ji bo xezîna dewletê. Yani ji xwe çendekiye dewlet xezîna wî dewkê da di aliyê aborî da pirsgirêkî wî mezin hene. Her dema ku hêdî merd vê ber başî here berebere wê rast bive berebere wê iqtisad geş bive musîbetekî dim serdatê. لسر وان مصیبت آجی تهویجی کو حکومت و دولت لسر خو بمینه لسر پیا بمینه ام هیوید کن کو جوی شوندا نها شوندا و ان شاء الله و وان پرسکریکا و حکومت دوام بکه و وان پرسکریکا و جو اولی رابن هدی و جو میدان رابن راست یعنی چیکرنا آوایا yani xizmeta vay milleti ku vega de çadır adane hazırkirina konteyner avana tev barın çadır bare konteyner bare ya aşaman bare iro be 100,000 insan wan çadıra dadimin yani nanu avaman xornavan ve xornavan cillu libası wan tamam ihtiyacı wan ji taraf devleti ve o ji taraf civaki saziye civaki ve sivil ve ji taraf wan ve te evkirin temin kirin ji ber vi avay وی باره مزن
yani rastî ku dibêjî her tiştî ew ê bi vî şeklî dewam bike ya quveta ti dewletê nagije fakat tiştê ku Tayyip Erdoğan ji vî milletê ra soz daye di vî 20 salî da winê berebere winê ew bikin em dîsa partî olarak jî em dibêjin em her meclîsê em ê ji bo ku dewlet vî barî tevvekî bike ser pişta xwe û xelkê ku malê wan bi tevahî xerab bûne û zarokê xwe dakirine û malê xwe dakirine tişkî wan nemaye em dibêjin li ser vîya em ê li meclîsê da bînin zaman û em ê Tayyip Erdoğan şîret di wî awê da em ê şîreta xwe bikin tewsiya xwe bikin û em divên em divê van mesela da jî Serok Komar Tayyip Erdoğan mervekî bi insaf ve bi icdan e dixwaze ku ji însanê ku bindest ve însanê ku feqîr bûye însanê ku perîşan bûye alîkariya wan bike di wî awayî da mervekî destî fere em hêvî dikin ku di vê meselê da jî em ê wî ixna bikin. Belê yani tamamê em bêjin giraniya xwe û îmkanê xwe ji bo xelkê herêmê lazim e em bêjin îstihmal bikin lewra musîbetê pir mezin bû bi rastî vî çend salî da ji xwe Tirkiye musîbetê mezin derbas kir yani mesela nexweşînê hebû mesela ziwayiyê hebû em bêjin di erda da mesela herba Rûs û Ukrayna duê dernek kêmasiya zehd çêbû piştra erdhej hat erdheja Elazığê jî hebû em bêjî zanin El Ezîzê اقتصاد ایرو د تنگاسیکی دای اف جی پرسکینکی که ملتی به تمامیه مثلا انسان تقاوت امکلی ویگاج بوان خباتی که هات کرن اجرت اسخری دستینن مأمور اسناف جودکار تفجی با آوای که جوی اقتصاد امبیشن تاثیر دیگرن لگور و انها مثلا اقتصادی و چواهره اره البجارتن حتی البجارتنی و اواهرش خب آوایی که پشتی البجارتنی او نصیحتی و فکری و جبو حکومت چوابه یعنی سیستمی که چوا لازمه جبو خلاص بونا و مجاری yani بریا و بحثا البجارتنی نهات بو میدان جی مشغول her daim her hafta de her fırsatı da her mesele da me fikru ramanê xwe ji milletê xwe re par dikir, parve dikir. Me şîretê xwe ji dewletê re, ji hikûmetê re me daîma gotiye bi beyanatê xwe açık beyan kiriye ku ji bo vî milletê kîjan baş e, ji bo xelkê me kîjan baş ve em dixwazin ew bêjî. Di vê awayî da berya ku هی مثلا هلبجارتنê nehat bû holê me gelek cara behsa aboriyê da sıkıntıya aboriyê pirsgirêkê aboriyê me hanî ziman me got mesela di hinek ji aliyê hikûmetê da îsraf tên çêkirine ji bo wan îsrafa gere tedbîr bêslendin gelek cara me viya haniye ziman em dibêjin ku dibey vê bi hilbijartinê em herin meclîsê em ê wan îsrafê ku tên ji teref yetkiliye devletê da ji teref memurê devletê ve îsrafê ku tên kirine em ê di cî da tespît bikin û em ê müdaxele bikin û ji neha şûn da em ê nehêlin ku ew îsraf çêbive û iqtîsada vî milletê iqtîsada hikûmetê belkî hêdî rast be me wisa hêvî dikin ji xeyr viya tiştî mervê ku yolsizîya dikin mervê ku rişweta didin destînin mervê ku حقسız kar ji xwe re bi dest dixin li vana da taqîbata wan em dixwazin bi çavê serê xwe di nava îş da di nava ser kar ve yani di parlamentoya da ew daha tesîr daha zêdetir em ê rihet van tişta tespît bikin û em ê dîrek müdaxele bikin em derveyê parlamentoya ku tiştê ku em dibêjin her tiştî belkî tespîta wî ji teref însanê derve ve parîkê zehmet çêdive û hanîna ziman jî li wan pir tesîr neke belkî tevê viya jî em dixwazin dîsa jî em a rast a baş kîjan ve ji bo vê milletê em daîma tewsiya xwe bicîtînin em wezîfa xwe bicîtînin em ji wara wê şîretê dikin yalnız em li wê derê bin em ê daha zêdetir viya bînin ziman û em ê ji wan re di vê pirsgirêkê da di van sıkıntıya da di van meseleya da tiştê ku ji fikrê me re ji baweriya me re tiştê ku ji eqîda me re û ji ehlaq û terbiya me re tiştê ku ne rast e em ê tevî
دست بدن سر یا جه امی خوب بدن بره من نهیلن کو وانتشتا به ببین وانتشتا جی راست ببین باش ببین بره اقتصادا وی حکومت جی بره راست به باش به و غیر ویاجی مثلا هنیک پرسکری که دنیکاجی ام دویجن دولت ها مجبور کو هنکی قوی به زخم به پشتا خو نده اروپا پشتا خو نده امپریالیستا پشتا خو نده سیونیستا جبو ویا پر بوارا بر بت کلیاوان پر خو سفک نکه ام دویجن ده سکیز هنه مثلا دوله مسلمان هنه برا دناوا هفدا بگیجن هفدو و آلیکاری بدن هفدو حقیقتا دناوا وان دوله به زنگین جهنه دولمند جهنه دخوزن به هفدورا به وقتی که به هفراون مسلمان هم تب به هفرا راون پیا ببین خوی هیزه که و به هزیجی زیادتر او تاثیر بده ترکیه هم دخوزن ترکیه دناوان دوله دا یکیتیه چکه به هفراون و به یکیتیا خو بکن سیستمی که وسا کو جارکتی نکهون بن کاپیتالیست لندرای نکهون بن تفجیه پاریس یا آلمانیا نکن بن تاثیروان همش بیا ویدا شیرت اتکن و در حق سیستم کاپیتالیست میداجی ام توصیه و شیرت دائما هم عالی دولتی هم عالی خلقی خود کن کو سوریکلی دائمی لپی درسکرنا پرانی بن یعنی مقصد و غایه وی ملت انسان نه هاتنا می جیانا می و دنیا sadece درسکرنا پرانی نه پره جبو جیانا انسانا وسیله کیه فقط انسان به پرا بیجه کاپیتالیزم جه انسان را ویاد بیجه دوی جبو که توی انسان کی مسعود جبو که توی انسان کی دلشاد گرت پرا درس کی جبو پرا درس کی گرت هر آلشفریش مرکزیه لوان وقتی خود در باز کی توان درا شینو شای خو هر تشتی خو و داره بینی جی و به شکلی ت به کی مروه کی دلشاد به مروه کی کیف خوش او کیفات ورجی ام به سیستم قبول نکن تشتی کاپیتالیزم ذهنیت وی ملتی لیستیه وان خاپاندیه وان کریه لیستکا خو ام دویژن همش عالی دولت و همش عالی ملت و ملت خوشوی سیستم آلغیا کاپیتالیزم تشتی کو به ملتی دای قبول کردن خوشی به پاریزن ورن سر اصلی خو اسراف نکن دمالا خدا جی اسراف نکن چد به براوت خوزی برا دولمند بید خوزی برا مالدار بید خوزی برا فقیر بید چد به براوت مالت هبه زنگینی هبه به خلق فقیر را بندس را آلیکاری بکه اویاش دارد به مالکی پیش جبو آخرتاته و غیر ویا یورو مثلا سازی جواکی امچن لبر دپرمه هرما دپرمه اوان یاردمی کو آلیکاری کو دکن حقیقتا انسان اوقا بوان مسعود اوقا بوان کیف خوشت بن اوقا اوان دلی وانش کسلی بریندار لوان درمان دکن و انسان مر دوینه کو بوی آلیکاریا وان مثلا کیف خوش بونه کیفا مرش دیجی اوان آلیکاریا تب چه دیجی تب آلیکاریا انسان مالدار انسان خیرخواز انسان آلیکار اوی کو رحم وجدان دلیوان ده هیه اوانا آلیکاریا و داره کنه یعنی انسان مالدار به شونه که هر اسراف بکه شونه هر لزوم تشتی که لزومسوز بسلینه و باوجه کوشه که به استعمال نکه جوان انسان را هر آلیکاری بکه یاردم بکه جرا daha جبو انسان کو خزان به انسان کو برحم به انسان کو وجدان به انسان کو هی انسانیتی پر هبه جبو وان اویا daha ذوقه کی daha دائمیه daha بلندتره daha مستره يعني كابيتاليزم دبيت تشخا جلي بحال خوكي تشخا قهوه بها وخوي تشخا جي لوكس امبيجن بيجي وهاري الويدر بريخو خارج بكي تي اوقا كيف خوش بي يعني كيف خوشي ندوان درده چندي يعني جواتكي رونشتي بون ماموستكي كيله كامن بعسا امبيجن قافي كيكر فلان دري قويا شومه من قهوه كي شيء دبيجم جي دمه بريد دمه سيمه بريد وبركي بيجا ناو قاس بيجي قهوه كي دوي من قهوه كي خوار 35 جرام بريدا وها اجا غازنا خود كر يعني دغو چما اوقا بهاي يعني هاري جي كي وسا جبوي نافي هاري وي دري واخي 35 مليون بدي قهوه لتذكاري هاري جي كي قهوه بيجن نام محليجي ياجي مالا خو غوات قهوه شيكي بهاي وي قهوه 35 ليره بهای و قهوه بکی وارد که اوی کدشون وان داره وان قهوه 35 بان تنظیم 45 بان دنه که شو وان داره جبو وان انسان چه کنه کد بین کریسل کلمه یعنی انسان براد به اف بویرو نما
انسانی که دخوزن اندیش پریق عاجز نزانن کدا دیرز بکن دخوزن اوان انسان ورن باوان که جیبان پرا بکشین خورتون بکن شو واندرش بوی آوا بونه یعنی مقصد و مراد منه فقط اوان انسانی که چن واندر اوان پرا دوان قوا دادن اگر مالا وان وی قهوه پیرکی وان جوانا چکن ای رابن وی قهوه نو اردخن نخون او که درخن یعنی نوسا قهوه کی که هجای کتب جیت شنو قهوه خون ساجش بو نافش بو دنوا ملت دا وسا فورسه بکن بله تشتی هات فهمه اون دویژن ام آنها حتی نهاجی ما پولیتیکای اقتصادی تنگاسی اقتصادی رخنه کریه لهم بروی ما تشتا گوتیه ما توصیه دای حکومتی لید پارلمانتوی دا می زیاده تر بیا بیشتر لیو تحصیل باش تشتی کو بریارا هدا پاری درکت راسته و پشتگیری دا اردوغان و به تکیدیا آخ پارتی را چونو هاتن کر جنشکاوا تمام آژانسا بالا خودان سر هدا پاری سر برنامه هدا پاری هنک پاساژ هنک بیجه اجه در خستن سری خبردان چما اوقاز کت روجه و هدا پاری یعنی ونجی شاشمان ونجی لی حیریمان لیوان یعنی بریا ویا دم هل بجارتنا 2018 داجی ما عینو و پشتگیریا طیب اردوغان کرد یعنی به جمهوری اتفاقی را نیبون به سری خو امکتن به نامزد خو لحشت و یک ولایت امکتن هل بجارتنه یعنی جبور رئیس جمهور چند حوید نکاجه هبون مخالفی وی ادنکا هر یکو به سری خو نامزد خو درخواست بون مگو هم دستک بدن طیب اردوغان مدای کیجی و یعنی نه به سر بازارکی نه به جبو مال ملک دنیایی مد ساجه جبو مملکت مگو طیب اردوغان ای باش دناوان نامزد دا ی باش اوه موی دستک کر ما پشتگیریاوی کر دوی دمه دا تشتکی نه هات هوله تشتکی کسی بیرا کسی نداد کسی سخنتی کی در نخست ویا نکر پشتگیری کی جبو وی ملتی را فقط وی سچیمی دا تشتکی دیشک چه بود تشتکی جدا هات هوله بریا وی سچیمی هیکو دا درسته هیکو روزا سچیمی بلی نبود هی مجی اوکا خو قراره خو بیان نکر بو آشکار نکر بو قارشی بلوقا کل قارش همبر طیب اردوغانه وانش خورد گوش خو ویشی مقدان دیه امی ورن سری طیب اردوغان ضعیف بیه به قوت بیه اندیش کتیه وکا چوا کد بیشن جانا بلگیسالا مرسید که انکی حیوان وحشی کل پی اوقات گرن حیوان سوریا دگرن لپی جوارا حیوان لیویا حیوان لوازن دبی کینگ برا بکه تب هورا ایری شما کن او کفتار مفتار چقل روی فلان خوزن کو بکه تب هورا ایری شما کن وانش خوراد گو اندی طیب اردوغان کتیا امی تب هورا ایری شی کن امی وی بخینن وش خورا وسا او کی چه کرون بریاره کی چه کرون فکر کی وان وسا چه بو تابی دماغو هدا پاره فکر خو پشتگیریا جالیه طیب اردوغان و آشکار کر وانا گوتن دمکی مثلا طیب اردوغان هی نقدیه هدا پر پشتگیریا طیب اردوغان بکه دوی مسئله دا دمکی ام اوی کتشته کو مقصد و مراده کو دکرن او نیجی راحت نیبه به شکلی هیجی پشتگیری هنه هیجی آلیکاری هنه یعنی دوی مسئله دا مثلا اول جوان را پرسکری که اول وان دگاه می طیب اردوغان بخینن فقط پشتگیری اردوغان کو چه دبن هدا پر رابو پشتگیریا ویکر وان دگو پشتگیری اردوغان افانا بکن او اردوغان نکوه به وی چاویل هدا پر نرن چونکه زانن هدا پر د سچیمی بری داجی گرانیا خو وقتی کو لسر طیب اردوغان دانی دیسا بو کارکرناوی طیب اردوغان به پیش کت و فرق آویت ناوان به وی شکلی به سرکته دیسا جی جبر تجربه جاد نکا دیتن سچما دنکا هل بجارتنا نکا وی تجربه هدا پاره کو پشتگیری طیب اردوغان کربو وی بسرخز دویژن افجار جی دیسا طیب اردوغان به پشتگیری هدا پاره بسر کبه چونکه هدا پار جدل خبته جان خبته به شب و روز به اندام خو به تشکیلات خود تشته کو حقیقتا به باوری پهانی و لسر خبته خباتا خود ده نب جبو مال دنیای نجبو که جبو خدمتا خلق خو جبو خدمتا ملت خو جبو خدمتا مملکت خو خود بدن خود داتینا راسلی و خبات دکه جبر وی که
yani dixwastin tayî berdowan bixînin piştgiriya Hüdaparê ji wan re bû ew ji wan re bû tirs û xewf. Îca gotin em ê çawa wî bixînin, em ê çawa piştgiriya Hüdaparê em ê jê ew bikin. En iyisi ku em ê êrişî Hüdaparê bikin, îftira bavên serê, em ê lê heqareta bikin, lê tiştê ku ne waye em ê jê ra derheq wî derxin rastî vêya ji însan ra bêjin, belkî însan bi vî şeklî xwe jê dûr bikirin. Feqat gaya wan û meqseda wan jî vê meselê ya asıl mesela wan û ya paş ew bû ku ew bi rastî ji însanê xerab ra, bi fikrê xerab ra, bi örgütê xerab ra, bi örgütê ku qatilin, örgütê ku milletê qetliama kirine, wehşeta kirine, zulmê kirine, bi wan re dixwastin rabin rûnên bi vî şeklî navê xwe bi vî şeklî meşrû bikin, rabûn rûniştina xwe helal bikin bi wan re. Yani kes ji wan gazindeye neke, kes ji wan şikayetê neke, kes nebêje çima wan barane. Wan örgütê ku bi va serê 40 sala vî milletê kuştine, vî milletê qetliam kirine, zarokê vî milletê revandine, cirma avêtine ser insana, bomba avêtine ser mala, sebiya qetliam kirine, pîreka kuştine, ixtiyara kuştine, ji kuştinê pêva ji vî milletê ji xweyinê û ji hisrê çawa pêva tiştekî nedana vê milletê, ewan örgüta rabû rûniştina xwe ji bo ku helal bikin, cewaz bikin, ihtiyaca wan bi wan örgüta heye ji bo ku biserkevin, ji bo raya wan bikişin aliyê xwe, îca ji bo ku wan ji teref wan da xwe meşrû bikin, xwe helal bikin van îlişkiyê xwe, van têkiliyê xwe, ji bo vêya navê Hüdaparê avêtin pêş gotin işte Hüdapar awaya tiştê ku newsaye, tiştê ku nehatiye dîtin, tiştê ku kesî nebihîstiye, avêtin rastî ku Hüdaparê çavê milletê da bixînin. Yani meselê 30 sal anîm Hüdaparê vegirê danî Hüdapar 10-11 sal e. Belê, yani meqseda wan gaya wan ku xerabiya xwe veşêrin, diziya xwe veşêrin û wê wan têkiliyê xwe bi örgütê xerab ra, bi örgütê ku zulm qetliamê meşhûr bûne, têkiliyê xwe wan bi hev ra ku dewam bikin, bi şeklekî serbest bi vî şeklî herin. Yani meqseda wan ew e. Yani çend delîlê wan hebû ji bo êrîşa Hüdaparê. Yek jê me got yani Hüdapar 10-11 sal e hatiye da mezrandin û wekî ku rayedarê Hüdaparê jî dibêjin heta niha di derheqê Hüdaparê de ne mahkemekî hatiye vekirin, ne gilîkî hatiye kirin, sûcdarîkî hatiye kirin. Heta di 6-8 cotmehê de û duê pêvajoya kaşo çareseriyê de çözüm süreci ku digotin gelek cara ji êrîş lê hat kirin. Ew qebehetekî wê nehatiye dîtin lêbelê li hêlekî ji vê digotin bernama Hüdaparê pir zêde anîn ser ziman. Mesela serbixwetiyê yani özerklik ku dibêjin dibên Hüdapar özerklik dixwaze, serbixwetiyê dixwaze. Mesela didiya mesela zimanê Kurd ku di perwerdehiyê de bibe ew jî zimanê duyemîn û zimanê fermî. Mesela di Kanûna Esasî da bêjeya Tirkî netewperestî û mesela pîrekê ku dibên li hember Kanûna 6284 Hüdapar dixwaze heqê pîrekê ji destê wê bistîne. Ser bernameyê hûn çi dixwazin bêjin? Bi rastî gelek tişta ji vanan jî xwe newsa bû. Yani bernamê xelet dixwendin ya jî ji hinekê din dibihîstin dixwendin. Bi rastî nedixwendin jî ser vê hûn çi dixwazin bêjin? Yani divê pêvajoyê da van partiyê ku muxalifin ji me ra, ji fikriyatê me ra, ji nêrînê me ra muxalifin heta îro ranebûne bernama me lê nenêrtine fa divê 15-20 rojî da temamê muxalifa hev rêz bi rêz bernameyê me hanîn lê nihêrtin gotin ka me çi têda bivînin, qusûr û noxsanî têda bivînin. Feqat ewan tiştê ku digotin qusûr û noxsaniye nûnerê me derketin televizyona ku xeberdan hem serokê me hem soldarê me derketin televizyona ku derheq wan mijara beyanat dan tevek ciyê xwe da rûniştin tev jî şeqizîn. Îro elhamdülillah skuntikî ji aliyê bernama me da tiştê ku serê me bite wîne tune. Tiştê ku em pê şermî bibin qe jî tune. Em roja ku em hatine holê vê bernameyê me derxistiye ji bo vê bernama me vê bernama xwe bi têkiliyê partiyê di nêkara her dema ku me kiriye îro ew jî ew partiyê ku vêga bi Kılıçdaroğlu ra hereket dikin ew navê wan her yekê ji wan işte
پارتی ساغ کجورات بیشن هم ای پارتی هم گلجک هم دوا هم سعادت اواناجی بریا ویاجی ام بهبرا رابونه رونشتنه م بهبرا تکلیه مچبونه به طرف سروکی موا و سروکی وان و برنامه خبریه جوان برنامه خدای بردستی وان لین هرتنه وانجو خواندنه و دمیدا فقط عجب یعنی حتی یرو کسی جوی گازنده نکنه شکایت نکنه حتی برنامه که هبو دت مدیا داجی گلک ملت لی سیر که بو د برنامه کی دا هم قرجتار اولو هم داوود اولو هم علی بابا جان هم جی تمل قرام الله اولو yani برنامه سعادت بو سر بیرانینا رحمتی ارباقان بو سروک پارتیا ما برای زکریا اپجوغلی درکت مجولایی دا توکاله گداری کر توکاجی لبره تقدیر کردن که زکریا اپجوغلی مجولایی که خوش کرد باش کرد خنش کرد کسی جه شکایت کی گازن که نکرد حتی ویدمه فقط پاشش بو که sadece beri mebes kir yani مقصد و غايه وان جبر کو خراکرنه جبر کو چاوی وان لی اقتدار جبو کو اقتدار بدست بخن ورو دره و جوان را پنج پربیه یعنی جوان را پر وسا راحت و وری و اوکید کارم بکن اخلاق و اوک جوان را تنه اخلاق و بخت جوان را تنه بی کو چوا ما بیانات دا کو امیتای بردوان دستک بدن و ایری شاکرن و سورکلی هر تلویزیون دا تتیکچیه وان قصدی درکت تلویزیونا هر یک د عالی کی دا به شکل کی بحثا برنامه کردن که تشتی که ند برنامه دانه گوهانین زمان گوتن برنامه آن دا تشتی وهانه مثلا بحثا که و بحث کرد تگو جعالی سرخوابونه دا ازرکلیک دا işte yerel yönetim که ببین سربخو ببین در حق ویدا تشتی که ما در برنامه دا نویسان دیو تشتی که وان دهانی زمان قد ناتشون برهفدو جوان پرسی تابع سروکی ما جوان پرسین سوزجی ما جوان پرسین گوتن تشتی که اون دخوینن وش کد خوینن گوتن واد گوگل دا هم دنیارند اینترنت دا پکی ول برنامه من هرتیه نه برنامه ما دا تشتی که اون دبیجن هیه نه چما اون گوگل نرن برنامه منانرن چه هفدوش دوی هفدود بیزن اوی بنشته کو یاد دجو اویش که دوی خوب یش که دوی خوب یش دوی هفدو بنشت دراوینن و عین بنشته کو یک جوتیه تب هبرا دجون به وی شکلی سیستمی کی وسا غیر اخلاقی سیستمی کی وسا به دوزنه کی وسا کو بخت و اجدان و مرحمت انسانیتی پیراتنه به وی شکلی هانین زمان تابی مثلا سرخابونه دا پارتیا ما تشتی کو دبیجه دوی اف مسئله که فکریه yani insan سر ve mesele ku dixwazin xeberdin bira xeberdin ne ku partiya me dibêje divê meselê da bira wihabe bira insan werin özerkilikê îlan bikin ya milletekî li qarşî milletekî ji hevdû biqetin cuda bin tiştekî wî sakî nabêje bi rastî partiya me partiyekî birleştirici ye li ser tewhîdê ye dixwaze perçeyê ku ji hev qetiyane jî bigîjin hevdû ne ku ji hev biqetin ne ku ji hev biqetin em dixwazin alema îslamê teb bive yek em dixwazin Müslüman teb bi quwet bin teb bigîjin hevdû قوتان زیده و جو هفدو پرچبونه حتی ایرو اوی پرچبونه وان وی ملتی پریشان بیه هر یکی بیه دولت کی بچوک هر یکی بیه قوت کی هیز کی بچوک که اما بگیجن هفدو بون یک ده به قوت کی مازن هیز کی مازن در راسته و ل دنیا حکم بکن مقصدا رام فکر و رامان ما در حق روشان ملت دوی او که ده دوی بریاره ده فقط اوان در حق ما افترا کردن گفتن که واه دا پاد خوزه ملتش هفدو بقتینه خوزه özerkilik eylem که دولت پرچب که حال بکی مگو و مسئله کو اوه کو انسان فکری خو برا راحت بین زمان ام دویژن برا حریت فکری هبه انسان فکر و رومان خو راحت بین زمان یا برا حریت هبه ها برا انسان بر راحت تشتا بین زمان نه به پفچونه نه به شر نه به سلاح نه به شدت نه به ترور احتیاجا مبوان تشتا تنه به شدت به ترور برا انسان ورن روح هفدو روینن استا اقناع بکم تمی اقناع که اشترا بجم تجمرا بجه بلکه آم راس به بلکه آتا راس به آم راس به توری سر فکر من آتا راس به توری سر فکر برا خبر بدن دویژن لسر ویا مثلا برنامه مدا مسئله کی temel hak ve hürriyetler başlığı medvekiriye ve meselede mden hayat ve emniyet hakkı peyvida megotiye düşünce ve ifade özgürlüğü.
Düşünce ifade özgürlüğü de ve mevha gotiye düşüncenin önünü tıkamak insanlığa yapılacak en büyük haksızlık ve insanın fıtratına zulümdür. Em dibêjin bira insan ji bo ku meselekî da fikrekî wî heye hinkî ramanê wî heye ya hinkî mesela rexne dike dixwaze bîne ziman ji bo vîya bira ew ortam jê re hebe ew piyasa jê re hebe bira insan serbest xwe bîne ziman bira insan fikrê xwe rehet bîne ziman ne ku wî fikrî illa bê qebûlkirinê sadece ve sadece em dibêjin bira insan li qarşî hevdû rûnin yeter ki bira insan li hevdû nekujin bira insan bomba nekin riya bira insan serê çiya li pey hevdû kuştina hevdû negerin bira insan ji bo fikrekî bînin serî bira sebiyê vî memleketê nebin çiya bira keçikê vî milletê nebin çiya bira hinek li çiya rûnin û vî zarokê vî memleketê nedin kuştin em bên bira vana rabin ji holê bira ji nava vî milletê vana derên fakat bira insan rabin ji xwe re bi hev re rûnin xeber bidin siyaset heye û زمان هيا بيان هيا خدای تعالی زمان دای انسان کو فصاحت دای لیسان دای انسان دبی احمد خانه خدای تعالی دبی یعنی خدای تعالی زمان دای انسان جبو که انسان درد خو فکر خو رامان خو بینه بجی پیاسه بینه راسته اجبو ویا خدای تعالی زمان دای انسان رابع شوندا وی زمانی کو مجولای هوا تکلی هوا خبردان هوا و فکر حریتی هوا شوناوی در رابع هر چیگا و هر پی کشتنا وی هفدو بگرن اوانا نترینه جبر ویا وان مسئله دا در برنامه مدا هر تشتی که ما گوتیه ام ایروجل پشتوینه ام تشتکی شاش خلط ما نگوتیه و کی جب خوزه وره بجد برنامه مدا تشتکی وها و گوتیه که اون مقصد و غایا و چی ام تکارن جرا ایزا بکن و وقتی ام ایزا دکن جی کسی تشتکی اعتراض کی جی نای مقصد تابی چیه جی قارشی طرف به هفراد خوزه و مسئله شولی بکه خوزه آوه شولی بکه و بدا معصیه بگرش خورا به مسئله به هوایی لسر و اوکی توره معصیهش خورا بگره لپی و غایه نه یعنی نکو مقصد آوان حقیقت کی در راسته یعنی بله لهله کی CHP ام دزانم کو رای HDP جسدی 8 نوت جالی کرداوتی استندن و حقکی کردا هی کو دعوا زمانی خو بکن هم جبو هینکرنا زمان هم جبو فرمیتیا زمان هم جبو پروردهی ده به استعمال کرن لی او CHP کو دخوازه HDP بده کیله کاخو خلقی کرد بده کیله کاخو قسمه کی جی دنیری د برنامه ودا بحثا زمان کتی کرن ویجی جبو مهپلی سور بکه تینن سر زمان مسئله که دنجی قانون اساسی هر سه ماده اول به ماده 4 هاتنه محافظه کرن تکلیفا گهراندنا وان ماده دوی نه کرن مسئله که وحاجی هیا افجی پرسری هاته خبردان yani serve اون چه خوازم بیشن قانون که اساسی هیا سه ماده هاتنه تنظیم کرن ماده 4 جی دوی کس دسته خو ندوان ماده هونجی دی بیشن نه تشته کی وساتنه دوی د قانون اساسی ده ماده کی کو دست نه داین دوی تنه به اون وی چه واد خوازم ویگا قانون اساسی ایرو ده 1980 دیا دا پی داربا کنان اوران دا هاتیا آوا کرن هاتیا نویساندن و دایا قبول کرن وقتا بریا وی آنایاسه چند حب آنایاسه نکاج هاتنه چه کرن قانون اساسی ده 21 دا هی کو جمهوریت آوا نبیه مجلسا کو گیشتی هفدو هی مبعوث عثمان نبونه قانون اکی دانین راسته دوی قانون دا آنایاسا کو دانین نویساندنه گوتنه دین دولت اسلامه دور دا تفریقات نوا ملت دا تنه نه کرد هیا نه ترک هیا نه عرب هیا همو انسان وکهون همو انسان ناویان مسلمانن همو خلق تبای اسلامینه دپی 21 دا پشتی کو جمهوریت آوا دکن 24 دا رادبن اوی کو جمهوریت بانی جمهوریت نه آوا کره جمهوریت نه اوانا رادبن یاساکی نو دردخن آنا یاساکی نو دردخن 24 دا آنا یاساکی دکن دور دا دولتن دینی اسلام در عبارسی دردخن جه راد کن هدی برابر دگشت کن و 24 تا 1960 داربجی دیسات انسری جه طرف اردی دا دربت چکرند و دربه دا دیسا آنایاسا تینند گهرن آنایاسا کو مصطفی کمال بخو چکریه
او اسمت اونو بانی جمهوریت به هفرا دنوا خدا چه کرنه رادبن اوان دربجی و آنایسه رادبن دگشت کن آنایسه که نوتینن راسته و دیگه پشتی کو اوان دربجیا پیوان دا سال زمان در بازه 20 سال نکاش دچه کنان افرن سروک دربیا 12 ایلولی کته سری ایجا اوج رادبن پیودا دربه که چید کن 8 دیادا اوج رادبن دبین آنایسا کمیسیونی کی تینن راسته دبیجن برای آنایسا کی نو ام بن بسینن bu anayasa beri ku Mustafa Kemal çekiraş xo guhartine ak guhartiş disat guherin dibejin em anayasa ke nu çekin ve anayasa nu da komisyon ki te rastli komisyon tişte ku tavsiye dike şiret dike jibu nevis tamam başlığı ve anayasaya madde yaz dike o datine ber kenan evren هود بینن که وقتی آنایاسا ایلان دبیر از طرف کنن افران را سه ماده ایلاوه هاتیه چیکرن جغیری وی ماده چارج گوتیه اوان هر سه ماده کس نکاره تکلیفات گوهارتنا وانجی بکه نه تی گوهارتنه نه کس کاره تکلیفا گوهارتنا وانجی بکه به وی شکلی کنن افران و ماده دنمیسنه اوه ماده کنن افران şimdi ام دبیجن kardeşim و نابجن کنان افران داربجی و قبول نکن یعنی وی مملکتی جبر داربک کربو کنان افران ما وی محکمه نکر جزا نکر جبر که عمری وی پیش و چوو جزای وی تأخیر نکرن یا جستل مالا خو بن جزای دا نمره پکی مادام که اویا مروه کی داربجیه مادام که اوی انسانی و آنای آسایکو بانی جمهوریت هانیه و دگش کرنه گوهارتنه چما ون آنایاسا کو کنان افران دانیه ون دبیجن قدسال متین وکا کو الهی وحی الهی به اون قبول دکن ام بی تشتی قبول نکن به تشتی کو ون دبیجن دور عقل دور انسانیته تشتی کو ون دبیجن ون بخورات کون چلشکیه اویا تشتی کی غلطه تشتی کی yanlışه yani madem ki darbe tişte ki xarabe madem ki darbeci merve xarabın اون چما تشتی کو darbeci خراب وان merve خراب وان ظلمکار وان کو وحشت کن رادمن رودن بحث ظلمه اون کی الولت کن ظلمجی کرنه وحشت که بازن آنی سری ملتی انسانا عیار وان در باز کرنه اما رابط بیجی که یا ولا کنه نفران نویسان دوجیل و در بیا آنی آسان دی خوشامتی هم قبول نکن بیا دگش کن دمک اونج داربجینه اونج حوال داربه دمک کیسا وره اون داربه بکن دمک کیسا وره اون الوی انسان وان انسان الوی ملتی اون ظلم بکن اون قتل عام بکن چاوی ول و در دمکی جوار ویا که اند ویژن تشتی کو کنان نفران دانیج مرا نابد تشتی کی کو إلا نيجو هارتنه تشتكي بساكتنا قبول نايكرن لسر أساس مجلس أول كو تشتكي دانينا ملتي كرنا لسر اتفاق كريه خلق ما بهفرا لسر مجادلة كريه تكوشين دانا خوينا غريتنا ولبر جبوفي ياساي جبوفي قانوني هر زعمتي هر تعديد دانا برچاوي خو فقط حتی کو دولت‌ها خو رزگار کرنه مجادله خو دوجه برندانه و لسر و یاسای گردی صافی ملتی ام دوین برابر بگیجه هفدو یا باش یا قنج اوه جبر و یکی ام دویجن و تشتی کو انسان یاز کرینه تشتی کو داربجی یاز کرینه تشتی کنان افرین یاز کریه کی بیجه کیج مرا بیجه کی اویا وکا وحیا الهی و قبول بکن نه ام قبول ناکن غیر وحیا الهی تشتکی تمتین نای قبول کرنه کو نه گوهارتن غیر ویا اندوت و ماده و در یازکی تیج پاشروج راج ملت مراج داروکه مرات دبیجی ون به ایرادانه ون بالی وراون و گریدای وراون به جویا پیوا و نکارن بلکه سال و زمان درباز بو و قانون و یاسای مصطفی کمال و حوالی وی کوچه کربون و دگش کر چما قانونه و نه دگش کرنه چما وندکارن قانون مصطفی کمال دگش کن چما زاروکه ما اوک پی مدا ایورن قانون و دگش نکن ون چنه ون دعوا الهیت کن demek ون دعوا زورباتیت کن ون دعوا انسان کم پی خدا دکن ون دبیجن اوی نه ذکر düşünce وان یا فکری وان یا اوکی وان بجینه yani نه انسان معتبر بن بی چابی ون ملت خود نره بی شکلی ون yani ون وکا انسان نمرود و فرعون کو دگو انا ربكم الاعلى مچج ورا گوت و از زانم آراس یامنه باش یامنه قنج یامنه ون یامن بینجی فکر و رامانه و نب قیمت نه معتبرن به شکلی ون لیدن نه ام بیا قبول نکنه yani teklife ki ve afaki be ama yani demaku merib de keleka hev
قانون اساسی 1982 یا کنان اورن و یا 1921 دناو ده مصطفى کمال جی هبو مبعوثی و زمان تفجی هبون هر دو بدن که لکه هیرم انباء 1921 رازینه وی بینن جماره بله لما بیشن ویا وی قبول بکن نه وی بیشن کنان اورن ببرج بله ایکا وش خورا جمهوریت که نو آوا کربو و پی افتخار دکن و دبین دولت که نو دولت که کل گور دلی ما هاتی آوا کرن که قانون اساسی که روز اول هاتی شکرن بوی به اداره کرن نه ویا نه قبول کرن گور جبر کو اوی کو وی قانون هانین راستی و خوبه گریدانه اواناش بری دا مقصد و غایه وان نه خدمت ملته نه راحتی ملته نه حضور ملته اوانا هر خو افندی دیتنه سر وی ملتی خود صاحب وی ملتی دیتنه وی ملتیش خورا وکا کولا دیتنه وی ملتیش خورا وکا عبدا دیتنه خورا وکا خدمتکار دیتنه به وی چاویل ملتی نهرتنه جوی بونه دخوزن وی دلزنه خو وی تدبیر خو دوام بکن وی دوره خو دوام بکن جوی بونه جبو کو او دلزنه وان او تخت وان او سلطنت وان خرانه به لسرویا دائما چقاطه مسئله راسته دخوزن مسئله و مجار شغلی بکن و دوی شغلی بونه دا اوجی هنک انسانا مقدور بکن هنک انسانا شعبه انسانا بخینن شعبه ملت بخینن به شکلی اینکه دوی سال بکن یعنی غایه وان ملت فکری وان ذهنیت وان شغلی بکن و باشا غایه وان تنین براستی اف مجاری که مسئله خبر دا تفجی مجاری جدانه یعنی برحتی تو پارتی وها نکارن دست باویجن وان مجاره وک مثلا هر سه ماده قانون اساسی اول مثلا زمانه کردی مثلا او بیجه و گوتنین نجات پرستی کدوم قانون اساسی دانه او وک وی چند مجاره دنجی هنه د برنامه هدا پاریدا براستی د یعنی اف جبو ما هیوی کیه سوی رود مجلسی داجی پارلمنتو داجی اف قبول و اف پوتی که هاتنه آوا کرن دوی درداجی بیگوتن یعنی ت فکری کی تنه کو لگور تمام ملت بزورداری بیت قبول کرن یعنی قانون اساسی وکم بحث کر جبر وی هدا پار د پیشروج داجی د پارلمنتو داجی ان شاء الله کو هره بوان گوتنه و هزیدتر ملت بده اقناع کرن یعنی دما کو وان مجاره هاتن روجه هناك ملت لهف شاش بو يعني شو دبه تشتكي ناي قبول كرن بتشتيكو حتى ايزاع كرن بتشتيكو يكو ج دبي رايداري هدا باري حتى ساكرن بري ملتي اقنابو بوان مجاره از باورم بوي چند دقيقه ما 17 دقيقه بريز محمود امينوğlu ميواني مه تماشاوارين هيجا ام هناك بحثا نامزدي ام بیش ماسه شش عالی هنک رقم جلی هاتن دانین گوتن شش و آرتی و دو آرتی و یک هنک و لدریجی کرن لورا د سروک شارداری جی خستن ناوی حتی قسمه کی بحثم حرم اینجا جی کرن گلوی وره ویالی اویج دعوات اشتکی بکنه که ون اف نقاش نابینا وان پارتیا چوا دوینن سیستمه که چوا پیش ملتی دخن لگور و ام فرض کن کو سر کماری به دست خست بشترا و دولت چوا به اداره کرن یعنی سر کمار اف شش هفت آلیکار سر کمار به امضاوان نکاره قراره کی بریاره کی بده هر یک جوان پارتیه که جدا نیرینه که جدا فکره که جدا هیه و چوا به هف دورت کاربن حکومت اداره کن اول ام ویا چوا کوان وان شش ماسه یعنی وان ortağı ve ki mase ku şeş partine ev heftajî ve ji derva da wan destek dike çawa gîştine hevdu em ewil behsa wê bikin em bîr bînin berya ku hilbijartina Amerîka bê bicî bibe xeberdanekî Joe Biden ew reîsê wan vega ku vega li seriye wiha digo li Tirkiye ku em werin serî ام يعني طرف بارتيا خوبات تقول امريكا كوامبان سري ام لتركيا لقارشي اردوغان هم بري اردوغان ام مخالفته دستك بكن ام وان بينن بيجين هفدو كو جبو اردوغان بخينن و تشتيكو غوتبو هي و معسه فلان مثلا وان هي نات بو راسلي اف
tiştê wan beyan kirin açık bû da bi rastî ev aslında tiştekî mühim bû belkî ji diqata miletê gelek insan reviya fakat meriv divîne ku ev mehsa ku hatiye hazırkirin ji teref xelqê virada miletê virada ev yerli projeki yerli nîne yani ne ji vê memleketî ev proje lewra tednerî rayedarê wan yan jî namzetê wan radibin rûdinin diçin bi temsilciya Amerîka ra bi elçiyê wan ra bi sefîrê wan ra radibin rûdinin her daim û ji wan bo şêwirê xwe bi wan ra dikin fikrê xwe ji wan distînin her wiha bi vî şeklî vê organizasyonê çêkirine vêga bi evka wan îtîfaqa wan dewam dikin di nava wan da her fikrê ew jî hene fikrê aşırı radikal jî hene mesela weka TKP Türkiye Komünist Partisi tip Türkiye İşçi Partisi ku evana destê wan gelek cara di meseleyê berê da behsa wan û kuştin miştina jî dikin örgütê ku qetlîama kirine kuştina kirine têkiliyê wan bi hev ra dikin ku evana ji wan ra di nava wan da wan destek dikin namzetê wê mesê ew jî piştgiriyê didin wan Tabi bi hev ra bi vî şeklî bûne yek civîna wan bûne yek li ser vê civînê îro di nava wan da her ne kadar bi hev ra xuya bikin jî bi rastî fikrê wan nêrîna wan û dünyayî mefkûrê wan zihniyeta wan aslında ne yekin yani îro Saadet û CHP ti şeklî nabe ku werin rû hevdû rûnin ya İYİ Parti û CHP bi ti şeklî nêzê partiyê ku nêzê hevdû bin nînin ji ber vêya di nava wan da hinkî kêmasî nexweşî û ew çêbûn qargaşa çêbû mesela hinkî niqaş nava wan da derketin di wan niqaşa da di hewdî hineka ji paşiyê da dest dirêj kirin û evê ku di pey wê pevçûna wan da doyam niqaşa wan da bi hev ketibûn jî û gotinê nexweşî ji hevdû ragotin heqaretê ji hevdû kirin te wîdî bi destê wê girtin hanîn da rûniştandin got cê te virayet nikar ji vira rabî Hatta behsa dosya hate kirin ew îro mesela min wê vîdeoyê jê min seyr kir ew Yaşar Oxuyan dibêje derheq wê da dosyakî min heye destê me da dosya heye wê dosyayê hepkî jê min daye Kılıçdaroğlu destê Kılıçdaroğlu da heye Kılıçdaroğlu dibe ew ê beyan neke yalnız dibe ku Meral Akşener nêl wê derê rûnene ez wê dosyayê ez ê derxim beyan bikim ew mecbûr e were rûne bi vî şeklî tehdît jî kirin aşikar kirin yani vî milletî van tişta jî dibîne yani ne dilê xwe hatine yani bi şeklekî bi zorbatî bi zorî wan hanîne civînê kirine rû hevdû û tabî êdî nikaş partiyê nikaş ji bo menfaeta dunyayê yani dibe ya bira Erdoğan her enzam çend hev koltuk bidine me tiştek nabe ama çi dibe birave bira çend hev koltuğê me bicî werin yani evê weka Gelecek Partisi Deva Partisi jî li pey koltuk moltuqê belkî niyeta wan ev veya Saadet meqseda wan ev ji xwe Saadet serî da ewka wan bi Erdoğan ra li hemberê Erdoğan yani tiştê ku ez fikra xwe şexsî dibêjim ne nêrîna partiyê dibêjim ji serî da derheq Erdoğan da hesûdiyê kirine heta îro wê hesûdiya wan hanî kiriye hevalê CHP ya merivekî bi insaf û merhemet ve insan piştekî piçekî bêjdan ve herê tam Erdoğan xelatiye wê hebe xulsûrî hebe noslanê weka CHP xiraveqê تشو لقارش اردوغان شو بجهه بيرا بذهنيته جهه بيرا رادبي رودني ودخوزي ويتيكي في ملاتي تيكي بن بنشي جهه بي بشكل كي جيشتنا هفدو بشتيكو فانا مقصدا خب ورن سري تشتيكو دبيجن اما işte 6 parti اما بهبرا Cumhurbaşkanı yardımcısı bikin alikariye Cumhurbaşkanı ve heben reisi Cumhurbaşkanı her parti ki ve alikar ekibe o jwe şundacı ve daha belediye başkanı bajar mazıncı ve her doji alikare Cumhurbaşkanı ve bu yedi kocalı hürmüz ve kako dibejin Dinava wan da bi vî şeklî ew ê divên em ê dewletê îdare bikin. Tiştê ku heta îro jî şikayet kirin digotin vê dewleta hanê ji teref mervekî tenê tê îdare kirin ev ê îdarekirina wî dibe dîktatorî. Pekî win bi vî şeklî win dibêjin em ê dewletê teslîmê CHP bikin win pê bawer dikin ku evana werin serî ew ê pihînekil we nexin. Ne CHP berê di tarîxa berê da د پاشروج دا وی نانیجی به عین وی شکلی نکه به ملتی وقت حتی مقصد خبرن سری به صلوات به تسبیح به دعا انسان گان در هفدو و پشتی کو مقصد خبرن سری اوی کو بوان راو عالمان دانه لقاندن اوی کو بوان را شرد کرن وان حب امحان نکرن بگلرا امحان نکرن آغالارا امحان نکرن عالما شیخلرا وان مارشالا حب صاف دشی نکرن
yani ون çava bu an emintirin bir kere yani insan pişki gere ferasetli ve ev eminti bu anlayı kuvarın seri ihtimal heye ku pehine kilvanın peki ku pehine ilvan ne gavet şibe disa disa jî teşkalaya disa tamam kavsa tamam derhak ve tiştê ku ew mirad dikin niyet dikin kesinlikle ji bu memleketê ne tiştekî nexşekî baş e tiştê ku ew tînin rastî tiştê ku ew dibêjin ew her yek ji cî da ew dewletê îdare bike yani devletê di nava xwe da bike heft perçe heşt perçe her partîkê ji alîkê de ew balê xwe da bikişîne ew ya bakanlikî bide ya ew bakanlik û wan bürokrasiye memurî te bike destê wê partiyê êdî nika bike destê wê partiya nika êdî nika destê partiya nika peki wedgo heta vega tiştek ve şikayet kir wedgo kadrolaşma wedgo nizam tarikatlaşma wedgo nizam cemaatleşme ve nizam çi ve gazın û şikayetê ku vedkir îca wene çawa bi şeklî wene kabul bikin çawa te kabul kirine tiştek ku şikayet kirine tiştek ku jê gazın kirine hemû ew dixwazin bi cî wêne vêga dibêjin bira vê derê bakanlığı teslîm bike bizan başkan yardımcısıyê teslîm bike wezaretiye teslîm bike em dwê da merveyê xwe bi cî bînin işte İYİ Partî here bakanlıkî biskîne dwê da İYİ Partîliya têke wê derê Saadet cîkî Gelecek cîkî her HDP ji alîkî da herkes ji alîkî da bikişîne bi vî şeklî dewletê bigişginin nava xwe da peki di nava vê gêjegijê da ew dewlet çawa li piya bimîne ew ê çawa vî milletê huzur bivîne vî milletî çawa rahetî bivîne wêne çawa qarar bidin ji bo rehxweşiyan vî milletî meqsed û gaya we ew ê sadece menfaetê partiya we nebe tev jî li per ji bo ku menfaetê partiya xwe pêşxin ji bo ku partiya xwe biserxin veya karê menfaeta partiya xwe bidin qebûlkirin vê milletê di nav pihînê xwe da meseleke Tirkiyeyê ku dibêjin divê fîller tepişir çîmler ezilir meselesi. Yani ev di nava hevda ev bigişgijinin o millet nav destu piyanda nav lengê wan da ev perişan bibe rezîl bibe. Yani em ji vîya dibêjin tiştê ku sistema ku tînin sistema CHP sistemeka di tarîxa wan da şahadiya wî heye ku sistemeka zalim e. Derheq vîya dixwazim şêrekî nama Kemal bînim ziman belkî wextê me ji nebabe son olarak dawî da ez vîya dibêjim nama Kemal وهاد گو معین ظالمین dünyada erbab denaettir köpektir zevkaran sayyade bi insafa hizmetten eca tercüme ku em bikin divê evê ku wanê ku xizmetkarê zalim abûn di dünyayê da ewana mervê herî xerabin herî pîsin ewin ku xizmetkarê zaliman e köpektir zevkalan sayyade bi insafa hizmetten ew nêçîrvanê ku ijdan merhemet jêra tune evê ku baz dide ji bo wî nêçîrê bike ji bo wî xebatê xizmetê bike ew ya weka seyan e weka kûçkan e ji wan re ti qedr û qîmet jî tune yani însan gere qedrê xwe qîmeta xwe tiştê ku millet ra baş be qenc be çi be gere li ser wî xebatê bike û li ser wê rêyê be li ser wê istîqametê be em dixwazin استقامتا کو خدای تعالی جمر امر کړی لسر وی استقامت ام هرن خدای تعالی بوی ناوی محشر بک منک حواله خرابه منک حواله زورداره منک حواله نیار وی ملتی او بدسلی وان را بقو وی امکان رج نینه او جبو وی ملتی جبو خلق ما اقنج باش صلحی آشتی کی جان باش به خدای تعالی وی بجیبینه آمین خدای جو راضی به یعنی اف گوتنین وی داوی ev sistema ku li Serokkomar ku em ferz kin qazanç bike bi dest bixe bi van partiya ra wê nikaribe dewletê îdare bike veya ne gotina metenê ya jî ê muxalefeta wan ku dikin tenê ew bi xwe ji vê ya dibêjin yani ew rojnamevan ew em bêjin zanyarê wanî ku heta êvarê bi heraret wan diparêzin müdafa wan dikin bi xwe dibêjin vê sistemê nayê ajotin yani dewlet bi vê sistemê nayê ajotin lazim e yek serokkomarkî hebe xurt be û ew ekîba xwe ava bike ji vê gav de tu aştera koltukî aştera dudiya aştera serokkomartîkî alîkarîkî vê sistemê nayê ajotin dewlet ev jî herhalde wê millet dikaribe yani feraseta milletê heye li gor baweriya me mala ve ava birêz Mahmud Emîn oldu xwedê xera mezin bike راضی به شب مینه باش سرچاوره تماشاوانین هیجا و هفته میوانی ما رایداری هداپاری بو محمود امینوğlu ملسر هلبجارتنی خبردم هاتن داویا برنامه خو حتی هفته کدن بمینن خیر و خوشی دا امانت خدا